hei hi sik pui kan ti kha ni a mi zo ten a rai pur amani o kati hei ma ro chu rai pur lo a ngai tai la anu ero anu le pa ero kan thiar thang thei lova hei hi sik pui ni hei a om na mun kan sam fa ya a zia lo khop me hei pakhat chia jen na in le lo nei ta samjai pakhat a cheng me kani tuna hian a hei wa an tum thina wak thei lo ni hei ate e ma hei duang in ka tha ka la thei lawa ma ro chu han da that ve rim rim a sik pui te hin wang to ma dik tak chon ti hen kan da tha ve ni hei sik pui of the world ani sik hi a rim rim in sik pui hi kan han tia heng ho hian in no an pai vek thei ti na ni chong lawa nu le pa kha om ve tur ne hei hi chu tuai ani ka ringa tun lai tuai te pon tama sik tuai ni hei la nung vek ania a thimi lo ni o i riki la thimi lo wa hei ni kan ti che manga hei om na hi hei kan ti che mang khu hei a om na ania kan ti chet khanin khu ale tal mai ale ling jong te no mani khu awana khu a in le lo pakhat che om to in le lo cha na ni poi khop mai ngai le lo wa hian bulldozer kala hei an khui tha tol me a thi deramoni kan ti chenga ala nunglai hei wa ro o nu a pur ve ro kho me heng hianin mi hring thi sen te hi an nun na ve ani a mi hring thi sen an eya ti khan an dot ve ni a thak ve a no pang ho hian an kai a sikul no pang hian an kai na sale zol ni keng ho hi an ngei oma zan mun mut na te hian an lu te hian tan hiat ani chu wang chonin he kan da tha ve rim rim nge hei hi sik ania anu le pa ero kan soi thei lo anu po ni theya pa po ni thei tuai po ni theya kati ang khan tuai ate po chiar thei me thei hei la nu ni hei tuna an lo de puak kar anga ari kar mayang ka de don ni tuna hian cái in ring em come on pakak thi em chicken dai a per wa con ku chicken dai a zia lo le mai kong ai tha khop mai a ke po paruk ni thin khai tu na jom pan hi a chang ta a ke po per wa kan ni chu chi kan du tok ri